Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Uba Michael Carson Tiu, ubalong uway na kinong Trey Mons ngubha, haga life way tarek ubanay naitung arajar arpo, ula IT da gitiar ban yakun tama persya ya kejingpang coronavirus, siya ki hinriw tali ki dorbar sinong, kibadan hapo kasyatri jong kalumpung ki hinriw sinong, kibakentup ya kasinong maukar, waing do, riat samtia, sausun, mission, bat watabru, haga jingyalang kabalalong ha community hall jong kasinong sausun. Kitiar ya kun tma persya yaw niu kenyang jingpang ki bau ba Michael Carson Tiu ula IT sya kini ki hinriu teli ki dorbar sinong ki kentup ya ka spray pom ki dawai penyap kenyang ki digital thermometer ki dawai tet ki face shield bat ki wei kenang bakini ki dorbar sinong kin dupla ban sam sya ki volunteer jong ki community COVID-19 management team ban dupla ban pendon kam ha ki sinong ki thau jong ki ban yada na ka jing sapriang jong kenyang jingpang coronavirus. Hagani kasngi la shimti yakini kitiar do president jong lumpung ki hinriu shnong uba Paul Sawian harangkat ka jingi don lang jong ki rangba shnong bar ki secretary jong kini ki hinriu tali ki shnong.